Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Usiphe namhlanje isipho sethu and forgive them that trespass against us. Ungasingenisi ekulingweni, kodwa usikhululeko kubi. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Kuze kube phakade. Amen. Amen. Siyanikela bazalwane ekuseni egameni likaJesu Kristu Nkosi. Namuhla kuyisonto leshumi nane kuyimasonto aPentecost, sesiphinde singenela ku-season of creation. Sibingelela lesi se-Cathedral of All Saints eMbabane. Lo kanye nami kula nkonzo namuhla ungathatha uprojekthi lokuyena asithebula nomfundisi Dlamini Dean wale Cathedral. Siyanembukela nonke bazalwane. Inkonzo yethu iqala ekhasini 104. Inkosi ayibe nani. Abe nawe futhi, Dumisani inkosi. idumiseni licede Nkosi, Akabonga uNkulunkulu uyise noNkosana noMoya oNgcwele. alibonge igama lakhe nyalo nanini. Akadunyiswe uNkulunkulu osezulwini. Kube nekuthula nethando kubantu. Nkosi Nkulunkulu, Nkosi yasezulwini, siyakubabala, siyakudumisa, sikhuleka kuwe, siyakudumisa, siyakubonga ngeludumo lwakho olukhulu. Nkulunkulu Somandla naBabe, Nkosi Ndotsana lempilo yodwa, Jesu Kristu, Nkosi Nkulunkulu, Mvana yaNkulunkulu, Ndotsana yeyise. Leso sakho notemhlaba sihawukele, wena lososatho notemhlaba sihawukele, wena lososatho notemhlaba yempela kuthandaza kwethu, wena lohleti ngasekumeni saNkulunkulu uyise sihawukele, ngobe nguwe wedwa lomngcwele, nguwe wedwa lwenkosi, nguwe wedwa Kristu kanye namoya oyingcwele, lo osethuka konke ebukhosini baNkulunkulu uyise. Amen. Asithandaze. Nkulunkulu Somandla, iy'nhlithiyo tonke tivulekile kuwe, iy'fiso tonke tatiwa nguwe, kute lutho lufihlele wena. Geza imicabango etinhlithiyo tethu ngekuphefumulela kuNtoma wakho lomngcwele, kutsi sikuthande ngalokuphelele, sidumise ngalokufanele igama lakho lengcwele, ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Nangabe sithi sono siyadinga, neqiniso alikho kithi, kepha nasivuma tono tethu, uNkulunkulu uthembekile uyasithelela tona.
siphile ngekuthanda nangekuthula nabo bonke bantu bandazithe. Nkulunkulu Somandla, Baba wethu osezulwini, siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu. Sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenda nangekungakwendi lebekufanele sikwende. Ngenxa yendothana yakho Kristu Inkosi yethu, sithethelele konke lesekwenzile, usende sikhone ngekuhamba ngokusha, kute igama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu Somandla, uthethelela bonke labaphendula ngeqiniso, akanihawukele anithethelele kuloludeni anikhulume kilo, animisa anicinise kulungelo nini nanini, anigcine niphilele nini nanini, ngaye Jesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Asithandaze. uNkulunkulu Ukukhanya baphakathe, live lapho leliqiniso, sende sisheshe kulalela sifude kukhuluma, kude kuthi livile lihlanyelwe kithi lisimame, kutonothisa konke lesikushoko nalesikwendako, ngaJesu Kristu Inkosi yethu, lophila kusakanye nawe nomoya ongcwele, uNkulunkulu munye phakathe naphakathe. Amen. Sifundo sekuqala sibhalwe encwadini yengoma yetingoma sahluko sesibili, siqala kufunda evesini lesiphohlongo. Lalela nasi sithandwa sami, bukela nanguya eka agxabisha enga etinzabeni, agiya etikomaguma, lo ngithandzako unjengemphala nanjengelithole lenganhla. Bukela nami phela aseme emva kweliponza lwakithi, kuhlolane ngafasitelo alumude ngetikhala teluthango, lo ngithandzako wakhuluma kimi wathi, sukuma sithandwa sami, lo thandekako wami, wota sambe. Buka la, busika sebendulile, timvula setendulile, atisekho, timbali setiyamila, emhlabeni, sekufike sikhatsi sekuhlabela, nekububula kwematuba sekuvakele kulelive lethu. Sihlahla semkhiwa sesithela titselo taso tekucala, nemivini le bahelako ithela liphunga layo lelimnanzi. Sukuma sambe sithandwa sami, sithandwa sami lesihle asambe nawe. Livi lenkosi leli. Amen. Yes.
uyakutsandza kodwa uyakudonsa lokubi. Ngakho-ke uNkulunkulu, lo Nkulunkulu wakho ukugcobise ngemafutha enjabulo, wakuphakamisa ngentulo kwebangani bakho. Lonke idumo lakho lithelwe ngemanga emvelo, newemhlaba, newemvelo, esigodlweni lesihlotshiswe ngokwemahino endlu, kuvakala intsambo nelikhala kamnanzi nalelithokozisayo. Emadvodzakati emakhosi asemkhatsini wetintombi takho telukhetselo, nangasesandleni sakho sangasekudla, kume indlovukati levunule embatho legolide ase-Ofiri. Akudunyiswe uyise nendodana nalo ngcwele, Njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenzalo nanyalo, kuyoba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifundo sesibili sibhalwe encwadzini yaJakobe, sahluko sekuqala, siqala kufunda evesini le-17. Lonke tipo letinhle naletiphelele tivela ngetulo, tiphuma kuBabe umdali wetibane tasesibhakabhakeni, lote kugucugucuka njengobe tona tigucuka, tibohle tisishiya ebumnyameni. Ngekwentsandvo yakhe wasidala ngelivi leqiniso, khona sitokuba ngematulo ato tonke tidalwa takhe. Bazalwane bami labatsandzekako, khumbulani nabo, nalowo muntu akasheshe kufa, ephute kukhuluma, ephute nekuthukutsela. Ngoba elulaka lomuntu alukwendi kulunga lokungona kwemukeleka kuNkulunkulu. Ngakho-ke lahlani yonke insila nalobubi lose ubunyenti, nemukele ngekutitfoba livi lelihlanyelwe kini, ngobe linemandla ekusindisa imiphefumulo yenu. Nibe benti belivi, ningabi balaleli kuphela nje, nitikhohlisa. Ngobe nangabe umuntu angumlaleli nje, angesiye umeni welivi, lowo muntu ufanana nemuntu lobuka ubuso bakhe esibukweni. Muntu lonjalo uyatibuka esuke ahambe akhohlwe kutsi abenjani. Kepha lobukisisa emtsetfweni losikhululako bese uhamba ngawo, angabi umlaleli lokhohlwako, kepha abe ngulowentako. Lo-ke utawuba ngulobusisiwe ekwenteni kwakhe. Muntu locabanga kutsi uyakholwa abe angalubophi lulwimi lwakhe, uyatikhohlisa enhlitiyweni yakhe, nekukholwa kwalowo muntu kulide. Kukholwa lokumsuka ngulokungenasici embi kwaNkulunkulu longubabe unaku, uhambela tinzanzane nebafelokati elusizini lwabo, nekutigcina ungangcoliswa livi lenkosi leli. Akabongwe uNkulunkulu. libandla lisungulwe, sisho sivule ikhasi 350, sisho ingoma yeshumi kanye nane. Kristu Jesu abe Isimo saNkulunkulu, kepha katange asho kutsi kuyintwe kugodla lingana naNkulunkulu, kepha watitsela watsatsa simo senceku,
ukuthi Kristu uyinkosi ube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Adunyiswe uyise neNdodana noMoya Oyingcwele njengoba kunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo yoba njalo kude kube nini. Amen. Inkosi ayibe nani. Ayibe nawe futhi. Lalelani tindzaba letinhle ngekulandzisa kwemvangelo kaNkulunkulu Ngcwele, sehluko sesikhombisa, sifundza kusukela evesini lekucala. Akadunyiswe Kristu umsindisi wethu. BaFarisi kanye naletinye takhi temtsetfo babutsana kuJesu. Baphuma eJerusalema. Babona kutsi bafundzi bakhe badla ngetandla letingakagezwa, letatingcolile ngekwelisiko lemaJuda. Phela BaFarisi, njengemaJuda onke, babesebambelele kakhulu emasikweni abokhokho babo. Babengadli bangakagezi tandla, ngisho nekudla lokuphuma etimakethe bebangakudli bangakakuhlambululi. Kukhona nalamanye emasiko labebawagcina, njengekugezwa kwetinkomishi, nekwemabhodwe, nekwetindishi temikhosi. Ngako-ke, BaFarisi netakhi temtsetfo babuze Jesu batsi, kwentiwa yini lokutsi bafundzi bakho bangaweni emasiko abokhokho, kodwa besuke badle nje ngetandla letingcolile? Jesu wabaphendula watsi, wo, kantsi abeqinisile Isaya umprofeti ngesikhatsi aprofetha ngaye, batentisi nziki, nakatsi, lesive singivulisa ngetindzebe temilomo, kepha tinhliziyo taso tikhashane. Bangikhonda ngelite, ngoba bafundzisa imitsetfo leshabe kahle, bente shengatsi iphuma kini. Jesu wachubeka watsi, niyelela imitsetfo yaNkulunkulu nibambelele emitsetfweni yebantfu. Jesu wabuye wabita sicule esikhulu sebantfu watsi kuso, lalelani nonkhe, nitekuva kutsi ngitsini. Kudla lokungena ngemlomo, lokungahle kumgcolise umuntu, kepha lokumngcolisako umuntu nguloko lokuphuma kuye. Ngoba enhlitiyweni yemuntu kuphuma imicabango emibi, nekugwadla, nekuba, nekubulala, nekuphinga, nekukhanuka, nekukhohlakala, nekuyengana, nemanyala, nemona, nekunyunza, nekutidzaba, nebulili. Bonke ububi lobunjalo buchamuka ngekhatsi kumuntu, bomngcolisi. Nali-ke ivangeli likaKristu. Abonge Kristu inkosi yethu. Siyakholwa kuNkulunkulu munye uyise somandla, umeni welizulu nemhlaba, newabo bonke lokubonakalako nalokungabonakali. Siyakholwa kwinkosi yinye, Jesu
sibavusele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Simbonge uNkulunkulu ukuthi asiphere ithuba lokuthi besingaphinde sisinde kanye ngelive lakhe lelithathelwa etifundweni talamhla encwadzini yetingoma sahluko 2 kusukela verse 8 kuya 13 eHubeni 45 1 to 2 na 6 kuya ku 9 encwadzini yaJakobe sahluko 1 kusukela evesini laka 17 kuya 27 nasevangelini njengoba sivile ngekulandisa kwamakholonyele sahluko sesikhombisa verse 1 kuya 8 14 na 15 na 21 kuya 23. Sihloko-ke sentshumayelo yethu namhla sithi kudalwa kabusha uKristu. Egameni laNkulunkulu yisele ndothana namalo inywele. Amen. Libandla lingahlala. Kulaba viki lambalwa ledlule bekade sikhuluma ngaJesu Kristu asingwa sekuphila futhi asingwa lengeke bantu baphile ngaphandle kwakhe noma ngaphandle kwaso. Sivile ukuthi lesingwa lesi losidlile uyaphila futhi aphile phakathi. Kule viki ke sibuka indzaba yokuthi sesibuyile lesingwa ke noma ke sesidliwe lesingwa kumele ukuthi phela abantu bese sebaqala ke ukubonakalisa kuhluma kwetintfo letinhle. Sikukhuluma ke lokhu singena kunasi isigaba lapha libanda khona libuka ukuthi singayinakekela kanjani imvelo nalokubonakalako nalokhu neligalelo. Sibita ukuthi lesi sikhathi semvelo, season of creation. Siyakhumbula ukuthi nasifika lesikhathi lesi sisuka esikhathini lesikhuni lapho besiqedwa ngemakhata khona, lapho nempilo beyingabonakali khona, tihlahla tiwohlokele ngemacembe, konke nje bekubonakala ukuthi impilo ayikho. Kepha-ke sisho njalo ukuthi nemKristu naye usuke aqhamuka lapho elugwaduleni lapho impilo yakhe khona beyingakamanzi, impilo yakhe khona beyingeke luhlone, impilo yakhe futhi beyidzeleleka. Singena-ke esikhathini lapho kufuneka ukuthi njengoba sesisidlile lesingwa lesiNjesu bese sesiyaqala-ke sesiyabonakalisa ukuthi phela sesisuthi sesiyaqala sihamba ngemandla, sisebenza imisebenzi yaNkulunkulu ngalokubonakalako kuwo wonke umuntu. Futhi-ke lesigaba lesi lesikhuluma ngaso noma-ke lengqikithi lesikhuluma ngayo yikuhluma nekutalwa kabusha, ingqikithi bekumele ukuthi ngaso sonke isikhathi ibonakale isebenza etimpilweni tebantu, ngoba phela mase singene esikhathini sehlobo sikhaza ukuthi kuba nemvula leyenele, kube nekuthukumala lokwenele, kube nekukhula lokubonakalako futhi kubonakale izithelo letinyenti, sigcine sithola nesivuno lesinyenti. Lana-ke bathandekako kuyasho ukuthi umuntu nangakutalwe kabusha kuKristu kumele phela naye akhule, kubonakale intimo empilweni yakhe tiguquka, intimo lebekade timeyisa tibonakale setingameyisi, asangaphila ngenkulu kwato. Futhi-ke uNkulunkulu ufisile ukuthi empilweni yethu njengalokhu kubonakalisa ukungena kwentwasahlobo nelihlobo nasetimpilweni tethu phela kanjani. Bonakale lokuthi ukhona lokuhle losekwentekile, lithemba livuke nempilo yethu ibe yihle. Nasibuka-ke kubo kanye nale ngoma lesiyifundzile, sibona lana kukhulunywa ngesikhathi lesimnanzi
sikhulumana sidlala sitawucedzana. So-ke kumele ukuthi sibe bantu labanakekelanako, bantu labathandanako, bantu labathatsi nababona lomunye bamemukele ngenkokodo, ativele naye ukuthi nembala sosekhaya likhaya lelisha, likhaya laKristu, lapho naye alilunga lemtimba khona. Nasibuka-ke encwadzini lebhalwe libandla nguJakobe, siyatfola lana ukuthi naJakobe kukhuluma nalendzaba leyo ukuthi phela nangabe ungumKristu bonakala, akungathi nje ungadlalelivi, ungathi ungadlalelisiwa lesinguJesu bese akusabonakali ukuthi wena njani, soyahlala phasi nje nako tehle. Kepha kufuneka ukuthi naseludlile lamandla lowatholako abonakale phela asasebenza ebandleni nakulabo uNkulunkulu lababekile embi kwakho. Lengikuthanda-ke ukuthi naseyakhuluma Jakobe akubeke nje vele kube lokulukhulu, athi ukholwa lokude tento ufike. Ngabe ukholwa kwethu asikholwa ngoba we just want to belong, but sikholwa ngoba sifuna ukuthi siqhube umsebenzi kaNkulunkulu kusikhathi noma kungesiso sikhathi, ukuze ukuthi ekugcineni wonke umuntu abonakale aphila futhi aphila impilo lephelele. Futhi-ke ngikuthanda-ko lapha ngasevesini lekugcina uyayibala le ndzaba le ukuthi kuyini kukholwa. Kuthi kukholwa ngoba nenhliziyo yaJesu, inhliziyo lephumako lephumela kubantu bese sohlangabezana nezidingo zabo. Akusiyo nje kukholwa mhlambe ugcina la njengalokumelana bese sengicedzile ngivala incwadi zami ngiyohlala ekhaya. Akusiyo lokho kukholwa, kepha kukholwa ukuthi nasokuphumelela ngaphandle ubone bazalwane labadzingile, ubuye ukuthi tidingo zabo tingahlangabetana kanjani noma-ke tingahlangabeteka kanjani. Sobandataba-ke kokuthi leto tidingo talabo bantu tibonakale tinakekeleka noma-ke babonakale basitakala leto tidingo tabo. Futhi-ke uyaqhubeka lana yena lo mbhali Jakobe akhuluma ukuthi umuntu loKristu ngumuntu futhi lobonakala angumuntu loguqukile, angumuntu lo njalo senichazile lonesihawu lesimangalisako nalohamba limayela lesibili noma acele ukuthi ahambe linye, nalopha lijazi noma kucelwe iyembe. Ngabe kumele-ke bazalwane kusethinto lethi sikubonakalise livangeli-ke lanamuhla nalokhuluma indzaba lenjalo ukuthi umuntu nangabe asakuKristu lelinye ikhatsi lakhe liyakheka bese seliba ngumthombo wetinto letimnanzi. Nasitawukhumbula lapha encwadzini yemvangeli Johane noNcwele lisibili lenkosi nawufundza Sahluko 8 ivesi laka-37 ngiyacabanga lithi njengekusho kwembhalo, verse 38 uthi njengekusho kwembhalo uyawugobhoda emanti ekuphila ngekhatsi kithi njengoba uNkulunkulu asakhona. Kungako-ke lana Jesu asukela abaFarisi abatshela ukuthi aseniyekele lokuthi nanicabanga ukuthi niyasonza noma-ke nigcina tindlela tekukhonda bese nicabanga ukuthi konke sekwenele. Kepha into lemele ukuthi ilunge kunokuthi niconze kahle loko lokuyinzanda kaNkulunkulu. Nitakuconza-ke ngokuthi nimemukele lo Nkulunkulu ahlale njengekhatsi kini, bese-ke konke lokuhle sekuyathaphuka-ke sekubuya langekhatsi, ngoba ngiwo lakushoko Jesu ukuthi ngekhatsi ngilapho lapho umuntu wakhona, ngoba nangabe lokubi kwakhele ngekhatsi utawuphuma nje kulandzelana.
Amen. Kulandzelana konke lokubi. Nawe-ke kuze kuthi kubalekele konke lokubi funa lelikhathi lethu lihlobe khona sitawuthi noma ngabe sifuna kwenta lokubi kungengeki ngoba vele asisibo laba phethe kona thina siphethe lokubi. Sengigcina-ke bazalwane uNkulunkulu uthi asesifunzeni kutinakekela-ke ngilokhu sisiqondisise lokuthi thina sekwendekeni kithi thina abathandekako sikhumbule ukuthi sesitelwe kabusha uKristu, sikhumbule ukuthi impilo yethu ayisakhokhelwa ngumuntu, seyikhokhelwa nguKristu ngekelini lakhe. Kwangathi-ke uNkulunkulu angasibusisa bazalwane, sisazinda ngalelivi, siqhubeke sihambe ngemandla, simlalela uNkulunkulu moya oyingcwele, bese sesiyanqoba nenqoba egameni laNkulunkulu Yise neNdodana naMoya oyingcwele. Amen. Thandaze. Nkulunkulu uSomandla, siyacela ukuthi kube seduze nathi ngelivi nangomoya wakho. Sihole usikhonzise ukuze singalahleki endleleni yemithetho yakho. Singakhohlwa letibusiso letimangalisayo lewusiphe tona. Sicondzise njalo ngelivi lakho neliqiniso. Nkosi nemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Ngamoya wakho longcwele sivikele kulolu suku ekuhlaselweni uSathane. Sihlomise letikhalita kamoya letiphelele kude siphathiswe liqiniso, ulunga, uthula, ukholwa nensinziso. Siphethe njalo inkemba yakho yakamoya lebulivi lakho. Sigcine njalo ngokuphepha kuyo imomoya nemaphuthu alomubi. Nkosi nemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Babe losezulwini sigcine kuko konke lokusigculisayo enhliziyweni nasemoyeni. Sigcine singangeni emicabangweni emibi, kungcola, kweba, ukubulala, ukungethembeka, kuhawukela, kutingcunula, umona, emanga, kutigcaba nebulili. Dala izinhliziyo lensha ukuze sibe ngcwele njengoba nawe ungcwele. Nkosi nemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkulunkulu welwati nekuhlakanipha konke, siphe ukuthi sikwati wena, silwati uthando lwakho. Usisa abafundisi nebaholi emabandleni, batali nabokhokho, nabo bonke labafundisana khona, kude livangeli liqhubeke lilandze emhlabeni wonke. Nkosi nemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi, ungemandla kulababuthakathaka, nesikhoselo kulababe emandla. Yiba nebantu bakho labasokola ngekugabada nekulima. Baphe isiciniseko labangakholwa nekukhululwa kulabo labalingwa kulelivi. Phani emandla akho, umusa wakho neluthando lwakho kulabo labaluthikayo. Nkosi nemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi iyaphila. Letha ukuphila nekwelashwa kubantu bakho. Sithandazela bonke labadzinga umusa wakho namuhla. Sichubeka nekuthandaza kuphela kwamahasa nekwelapheka kwebantu bakho labaguliswa nguwe. Baqinise Nkosi ngelivi lakho lemusa, kude babheke kuwe uthola induduzo emkhatsini wokuhlupheka nebuhlungu. Sithi ngelivi likaKristu abemukele ukuphiliswa ngemandla akho. Nkosi nemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi Nkulunkulu, hlambulula inhliziyo tethu ngelivi lakho lelihlabekayo. Susa konke ukungcola nokubiza, usiphe nemandla okuphila nempilo lebonkulunkulu empilo kwakho. Nkosi nemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Babe losezulwini, siyabonga kusithumelela inkosana yakho Jesu Kristu
emhlabeni umuntu onikela ngengadi yakhe esikabalweni ude kuthethelwe letono lethu. Sibusise namuhla semukela wona lowo mtimba ngengadi kuleli sakramenti lelingcwele. Lapho sikhumbula simemelela ngenjabulo lensiziso lasithengela yona ngekufa kwakhe. Nkosi, umusa wakho. Yiba ukuthandaza kwethu. uNkulunkulu Somandla, yena kukhanya kwakho kukhanya njalo enhliziyweni nasemqondweni babone bevela. Bahole ukuthi babe nezinhliziyo nezingcondo ezifana naJesu, nokuthi basebenze ngokutikhanda kusitala abanye kunekuthi bathi side bona. Siside ukuthi sabelane nalokufana nabo imicebo yalo mhlaba. Lethile emhlabeni ukuze ibe lusizi. Bekuthi basebenze ngokutikhanda kusitala abanye nendawo yonke. Nkosi, umusa wakho. Yiba ukuthandaza kwethu. Kanti lapho Nkosi, siletha bonke laba esibathandazelayo, sithemba umsemo wakho ngalo ligama laJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. lebandla esomele sebengabaphosendile kufanisangena empilweni ngokusikwade ngokwazithanza bazalanalela noma thanza umzalwane wakhe usebenzele empilweni uthula kwenkosi akube nabona ngezikhathi zonke. Inkonzo iyachubeka ku-page 116. Sibonga iminikelo abazalwane bayifakile nalaba asachubeka kuyifaka. Sithandaza kanye kanye umthandazo lokuparagraph 48A. Ngiyabonga Nkosi Unkulunkulu ngamandla ngeso uyakhuluma ngokhosi. Wena uwenze ezulwini nasemhlabeni ungokwakho. Konke kuvela kuwe sinesihlala ngokwakho. Amen. uyabonga Nkosi uNkulunkulu njalo thina tonke nomhlaba wakho sinalesisemba lesilela ngaso sivela emhlabathini sivelele ngabantu sitakubasa masekuphila bethu. Ngabonga uNkulunkulu nina nini. Uyabonga Nkosi uNkulunkulu njalo thina tonke nomhlaba wakho sinalelwa yini esilela ngalo lesithelo semveni nomsebenzi wethandekayo litakuba yenzele insinziso yethu. Ngabonga uNkulunkulu nina nini. Umthandazo wokuqala webonga lokukhulu. Inkosi ayibe nani. Abe nawe futhi. Ngenyusane enhliziyweni yenu. Siyazimisela Nkosini. Asiyibonge Nkosi uNkulunkulu wethu. Kufanele kunile kubonga nekudumisa. Kufanele impela umsebenzi wenjabulo yethu. Nkosi Babe losezulwini uNkulunkulu Somandla lonina nene. Siyabonga ngezikhathi zonke nasebenza wentonke ngaye Jesu Kristu indodana yakho eyodwa Nkosi yethu. Nyalo siyabonga ngoba ngelithando wasidala ngokulunga kwakho wasilahla ngelicala kodwa ngemsa wakho wabuye wasikhulula kuwe. Ngakho-ke sasihlangane nezingilosi nezikhululane nebandla lonke lasezulwini sibabala wena singcoma kukhulu nemvumo lwakho. Siyakuvumisa nelona nini nanini sithi Ungcwele, ungcwele,
Ngakho-ke sibabala ngoba kwaKristu sithi Ukufa kwakho wasithumela ukufa, ukuvuka kwakho wasibuyisela ukuphila, Nkosi Jesu wonke mdumo. Babelongcwele thina abantu bakho sikhupha nomkhosi nalezidingo takho sibeka induba komhlathelo wokuvakalela kwaKristu Nkosi yethu. Sibonga ukuvuka kwakho kulabaphile nokwenyukela kwakho enkosini yezulu. Nkoselela Musa, samukela naye noma singafanele, ukuze thina lesihlanganyela umtimba nengadini yenkonzana yakho. Sihlanganiswe nabantu bonke balesi sizukulwane nesizukulwane sonke. Sidle ukuthi sithi sisebenzele kuya kwaKristu umsindisi wethu neliphupho nencoma kombuso wakhe. Sifulethe sokutonda kufana naye. Ubatshalo wokuvukiswa kwamandla lonke lisemhlabeni nalisezulwini, babesomandla kanye naye, nakuye, nangaye, ngamandla amoya longcwele natekhathi tonke, nyalo nanini. Amen. Inkonzo iyachubeka ku-paragraph 77. Njengalokho uKristu wasifundisa, singasebenzisa ukuthi Baba sasezulwini, alingcwaliswe igama lakho, umbuso wakho awude, inzalo yakho yayile emhlabeni nasezulwini. Siphe namhlanje ukumelana konke, sithethelela izono lethu, njengoba nathi sibathethelela abasonakho. Ungasingenisi empingweni, usindise kulobubi, ngoba umbuso ngowakho, nemandla nobukhosi, kuye kube nini nanini. Amen. someone sesihlabulawa asiyo inhlanganelo yempilo waKristu. Sinene sihlanganyeli sinomtimba munye, ngoba sonke sihlanganyela siba sinye. Jesu bana yakuNkulunkulu. Sihawukele, Jesu umfaki wezono lethu, sihawukele, Jesu umsindisi womhlaba, siphe ukudla kwakho. Nkosi lena sihawu. Asasebeni ngegama lakho sithemba ngokwethu, kepha sithemba sakho esikhulu, asinganeni kwethu nekuthanda ukuthula ngaphansi kwetafula lakho, kodwa nayo sethumaphala kuphakela njalo, nawe siphe Nkosi nesihawu, kube siphe nakufanele inyama yethandakalo Jesu Kristu, thina singane yakhe, kude siyahluleke nakithi, kude ekubeni nanini. Sondelani emyamukela umphilo wonkosi yethu Jesu Kristu kubantu ngenxa yenu, nengadi yakhe namaphisela yona, indlela etintuthuke yenu ngokukholwa nangokubonga. Ngokuthunyiswa uNkulunkulu ophezulu, kubekhona ukuthula kubantu bakhe abasemhlabeni. Nkosi Nkulunkulu, Nkosi yasezulwini, somandla Nkulunkulu ongubaba, siyakuthumisa, sikubonga, sikubabaza ngenkazimulo yakho. Nkosi Jesu Kristu, Ndodana eyonakalise. Nkosi Nkulunkulu, Mfana kaNkulunkulu, wena osusa izono zomhlaba, sihawukele. Wena ohlezi ngasekunene kukayise, yemukela
Anismakathele ngoba anemusa. Siyawasabela sisebeni. Sithandazelane kanye. Babeni kaDonata, sisibikela kuwe manje Jesu Kristu yethu. Kube singumhlatshelo ophikayo. Sithumele ebheni amahamba kwawo olungele. Sahambe sibekele umona Nkosi wakho. Ukuthula kwaNkulunkulu wenza ucondza konke akutigcina tinhliziyo tenu nemicabango yenu, imali nemithando kaNkulunkulu nendodana yakhe uJesu Kristu, iNkosi yethu, nesibusiso saNkulunkulu somandla uYise nendodana noMoya oNgcwele asibekeni njalo ade abuye Jesu. Amen. Asamele kuthula nangelithando sibesebenzela inkosi egameni likaKristu. Amen. Siyabonga abathandekayo. Sono se